enyor inkera pookin teniuni nitubulu intoiwuo pokirare. Kwa hiyo mekikwetikwetiki taajo ore amatapong'o kolayam tapala matoiu enkerai nailea openy naikaja ntoyie yeyio alikitata nanu ntae esipata taake nanu nalimuto tene. Enyor enkerai tenitubulu intoiwuo pokirare kuanzia maadili enkerai orkitubulunet liakili enkerai, saikolojia enkerai ebuluta enyor pedol intoiwuo pokirare. Eeta changamoto nkera nailea mzazi entoiwuo nabo, eeta changamoto sapuk naleng'. Kwa hiyo mikintoki akwetikwetiki ajo labda kinoto siyiok impesai aidimu ake duo aitau enkerai nanu aitubulu openy, meleleku taa ina ngoma abaraki, meleleku taa ilo rorei, matasioki nanu aliki. Kwa hiyo kabla tufanye maamuzi ino, fikiria mara mbili. Nawapenda na muwe na siku njema.